ассалому алайкум дӯстони азиз, мардими ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, канали Хона ТЖ. Ҳама каса созен хубен. имрӯз 17 июни соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз. аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон хонаҳоро навор кардем, баҳри шумо пешкаш мекунем. хушрӯ тамошо кунед, адресҳоро мегем. хонаҳое ки маъқултон мешавад, рақамҳои соҳибхонаҳоро дар таги навор мемонем дӯстон. ҳамон рӯи экранда дар як кунҷи экран мемонем. худотон бо занг бизаненда масъя кунед бигирен. аз Хона ТЖ эълон кардан, реклама кардан, аз шумо интихоб карда харидорӣ кардан. барои реклама рақамҳоро мегузорем. хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем дӯстони азиз. ба хотири пешрафти канали Хона ТЖ навор дар лайкҳо рамонед, дар канал обуна шен. навора сар мекунем бачаҳо, бо диққат тамошо кунед шумо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд бошад, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Тоҷикистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Тоҷикистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон мебарад. борадар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акай Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед борадар азиз. дӯстон, мегузарем ба аввалин эълони имрӯзамон. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Восе дар деҳаи Охҷар. дӯстони гиромӣ, замини фурӯшӣ ҳамин хел қайд кардиянд, просто ки срочно савдо карда мешавад. 6 сотиқ замин, деҳаи Охҷар, ноҳияи Восе, нарх 200 000 сомонӣ ай. дар 200 000 сомон мега 6 сотиқ замина савдо мекунем. нафароида ки дар кор боша, агар дар рақамҳои WhatsApp мон метонен занг бизанен, мега соҳиб мулк. одамое ки заминхар ҳастен, ина марамат фурӯшӣ 6 сотиқ замин, деҳаи Охҷар, ноҳияи Восе, 200 000 сомонӣ. аз номи канали Хона ТЖ дӯстон занг бизанен. хона, замин, квартираҳотонро ҳаракат карда видеонавор карда роҳӣ кунед. мо рекламаи хушрӯ карда баъри харидоро пешкаш бикунем бародар азиз. дӯстон, мегузарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Варзоб, дар деҳаи Харангон, пеши ҷамоат. духонага масоҳати 4 сотиқ замин, нарх 215 000 сомонӣ, ки боз муомила дорад бародар азиз. хонаҳои навор мекунем, бо диққат хушрӯ тамошо кунен, адресҳоро гӯш кунен. баъд ки маъқул шид занг бизанен, аз номи канали мо гап занен. баъдан иншоалло хушрӯак арзонтон мекунам. ҳуҷҷатҳо мега 100% ҳастаи обсве дора. ду тараф маҳкам кардаги кӯхни бания ошхона дора. барои маълумоти бештар дар рақамҳои WhatsApp ёки рақамҳои дастӣ метавонед дӯстон занг занен. ремонтҳои хонаҳоро мебинед чӣ хеле дӯстон азиз. барои зиндагӣ тайёракаи хушрӯак ремонт кардагӣ 215 000 хеле нархҳоам редка мегардад дӯстон азиз. худотон боз масъя кунед. баъдан хонаҳотон ранги ҳамин шахсиятҳои видеонавори хушрӯ карда роҳӣ кунед. адресҳоша нависонен, рақамҳои соҳибхонаҳоро нависонен. мо эълон карда баъри хонахаро пешкаш бикунем. канали Хона ТЖ махсус барои хонахаро кушодагие ки дар ин канал фақат хона, замин ва квартира реклама карда мешавад. ба ҳам хотир агар битонен дастгирӣ кунен, подписатсия ки карден, ба хотири хитон мекунен дӯстон. вақти ман навор кардам, шумода SMS автоматӣ меравад қисмати душ ба ния шудан азиз. худотон далши маълумотоша занг зада мегиред. аз мо эълон кардан дӯстон. хонаҳоро соҳибмулкот чӣ нархҳое ки мегузорад ҳамхел мемонем. аз мо нест. бисёре менависад ки хонаҳот қиматай. мегузарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи масоҳати 5 сотиқ замин дорад дӯстон гиромӣ ва 2 ҳуҷрага. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Наврӯз 2. фурӯшӣ 5 сотиқа, 2 дархона, 1 калидор, кухни, ҳамом,
حاجتخانه آب سوئد دائمی شهر وحدت دهه نوروز 2 در بالای مال بازار حوالی در همین حالت قرار دارد. دوستان عزیز نرخ 270,000 سومان ریمونت های خانه ریمونت های خشراکی میخرین زندگی را سر میکنین. ستوما را بینین چخیل خشرو کدگی داخلی های خانه ها هم ریمونت هاشون بد نیست. خشراک ریمونت کدگی همی که زنگ زدین از نومی کانال ما سلام برسونین انشاءالله معامله احساستون بکنم. بعدا خانه ها چخیل نرخ ها ارزان قیمت فکرتون در کامنتر نیسین انشاءالله به نظر میگیرید. میگذاریم به چهارمین خانه فروشی دوستان. خانه فروشی چهارمی در ناحیه دنغره در دهه شهبور. نرخ خانه زور نکی 5 در خانه داره و 8 سوتیق زمین داره دوستان عزیز. مکتب مسجد نزدیک های خانه ها را بینین کدام حالت در قرار داره دوستان گرامی. مساحت خانه دوستان 8 سوتیق های 5 خانگاه های مکتب مسجد نزدیک های سوید داره همسایه ها داره. خلاص علیش نمیشه و پدول داره آغل داره. برای زندگی شرایط را مهیا کردگیم. کدومیتون خواهشی خریداری کردن دارین در رقم های دستی یکی دویم رقمی دستی سیم رقمی واتساپ میگذاریم از نومی کانال ما خانه تجه دوستان زنگ بزنین. نوارد لایک ها را مونین دوستان در کانال ما پادپیسات سکنین. باز کانال داریم با نامی سعودو تیوی تیک تاک اینستاگرام با نامی سعودو تیوی گذارین تماشا کنین. امی دو سه کانال که مثال خانه ها را اعلان میکنیم داریم. مقصد ما در خانه ها را بسیار روان میکنن دوستان. بعد شماره تماشابینا هم زیادتر هستن. خلاص خرید و فروش در سامانه های یوتیوبی که ما خانه ها را رکلام میکنیم زیادتر هست خرید و فروش. و هم خاطر چیزی که ما در روان میکنیم ادرس های خانه هاتون پر روی کنین. اما نرخ نوای خانه هاتون نرخ های مونن ارزنده به نرخش باشه دوستان گرامی. آیدی خانه 240,000 ارزان میشه با علیش نکی نمیشه. پدول غل داره همسایه ها آب سوئد همسایه ها داره. وقتی که همسایه که داشته باشه میگیرین شما هم داخلی خانه هاتون آوا میرین. خلاص آیدی این مسئله ها با در واتساپ شان میتونین دوستان مراجعت بکنین. دوستان عزیز میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی امروزمون. کوارتیرای فروشی است که در همین دوم قرار داره برادر عزیز. دو کمناته کوارتیرا در حالت کروبکا دویم اتاژ 54 کوادرات متر از بازار سخاوت 5 کیلومتر دور ناحیه رودکی لنینگراد گردش لنینگراد فابریکا لنینگراد ناحیه رودکی از بازار سخاوت 4 کیلومتر دور دوستان عزیز. خلاص هم خیلی گپو 4-5 کیلومتر از بازار سخاوت دور. مشروط 45 41 48 میرود به همو تریتوری ها را. دوم همه حالت سروشنا نرخ 233,000 سومانی. در رقم های دستی اخیرش 44 و 30 میتونین باز معلوماتی بیشترش بگیرین. 54 کوادرات حالت کروکا دو خانگاه دویم اتاژ 233,000 سومانی. خودتون باز مقایسه کنین فکر کنین معقول که باشه اگر زنگ بزنین بخرینش. میگذاریم به ششمین خانه فروشی که در ناحیه بلجوان قرار داره برادر عزیز. خانه فروشی نزد حولگی در ناحیه بلجوان دهه دولون میدان 85,000 سوم نرخ 21 سوتیق زمین 3 در خانه 7 گیکتر چراگاه داره. رقم های دستی واتساپ میگذاریم برای معلومات بیشتر میتونین زنگ زده بگیرین. مکتب بالنسا در پیشش علیشی واریانت داره دوستان. نشد مسئله واریانت علیشی را هم پیشنهاد بکنین چون که صاحب ملک قید کردن که علیشی واریانت داریم. این خیلی بنرخ 85,000 سومانی باز سودای ساز کرده میشه و دوستان عزیز خداتون باز معامله کنین مراجعت کرده بگیرینش.
فکر میکنم که خانه نرخ خانه سازن 85,000 هم همین دنیم همین قسمی نیست، چون که خانه ها به حدی بد قیمت های. اگه نمیگیم سوم نیست، نه که نرخ ها که به حد قیمت که هسته خیلی نرخ ها رد کمی غلطه. خداتون باز پرسان بشه بچه عزیز. میگذاریم به هفتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که در همین دوم قرار داره برادر عزیز. دو کامناته کوارتیره در دهم آشیانه مساحت 44 متر کوادراتی، کوچه رودکی، ناحیه شهر نورک، کوچه رودکی بچه عزیز. 235,000 نرخ سراش نه فروشی. کوارتیره میگه در دهم اتاج قرار داره، 44 کوادراته های. خب تیرزه ها طرفی راه نگاه میکنه، دوم همه حالت این همه خیلی همه دوم خلاص شپکلیوف که منتج دیگروش همه خیلی حالت کردگی. دوستان عزیز معلوماتی بیشترش کدومی که زنگ بزنه رقم های 4805 واتساپ داره. نرخ و زیرش 235,000 سومانی. از نورک مردمی که کوارتیر خوش کردن این هم آمد دو خانگاه 44 کوادراته زنگ زنین مسکنه بگیرنش. میگذاریم به هشتمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که در شهر وحدت بازارچه گلستان، دو کامناته 58 کوادرات، دوم اتاج. فروشی خانه های استقامتی بلند آشیانه در مرکز شهر وحدت در نزد بازارچه گلستان آغاز می‌یابد. دوستان عزیز اینمی دام دوستان گرامی از 7 آشیانه عبارت بوده، با پررگی برداشته شده است. دوستان عزیز خداتون باز معلوماتی بیشتر بگن. 298,500 سومانی همه کوادراته که ما خواندیم برش ما 58 کوادراته دو کامناتگه 298,500 سومانی. برای معلوماتی بیشتر در رقم های واتساپ 37 میتونین زنگ بزنین بچه عزیز. میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزد حولگی. خانه فروشی نزد حولگی است که مساحت 3 سوتیخه 4 کامناته پیش بازار امان الله. ناحیه خراسان پیش بازار امان الله 160,000 سوم نرخ. از شهرهای بختر دوشنبه دویم خانه میگن. دویم حوالی بچه عزیز شکتور منتج الکتریکی کروش کدگی حجتا 100% نرخ 160,000 سومانی. معلوماتی بیشترش میتونین زنگ زد بگیرین. دوستان از این روزا نوار تمام شد. 9 دانه اعلام بود با آخر رسید. چیزی که بود روی کردن خواهش کردن ماندیم. باز دلشی رقم را میگذارن در اول ویدیو واتساپ روی کنین. خانه زمین ماشین چیزی باشه در واتساپ روی کنین. رقم مکف فروشته میگذاریم. نوار در لایک ها را مونین، در کانال ابونه شین، زنده و سربلند باشین. دوستان عزیز تا نوار بعد خدای ترکیه.